pitu ko pacanam suan kaba liman jarang nih gitu pa adiona ngojan tu amede Kaba pase bunut itu istilan jarang pase vaso ngola tu amede ta acu ga luni apa luni baca luni cangkang nunggo cangkang tu mga hubungan musiolon cangkang tu mga hubungan musiolon lalil ita henu hinana ita hinana henu cuman tahu gelelo hinana tombo mana gunden henu tombo mana gunden itu mangan revan-revan yat inevai agunden dapat dilejong nama kaki itu Entah, maafin ya, jelaskan ke agama kulit ya, maksudnya beda cangkang ke tungkus itu pak. Yo. Karena rojuk tombo DDK pengasa. Yo. Pandai nelu. Ngoncol cangkang itu, ngoncol tunggu itu. Cangkang nunggu. Aisyah tegin ya lisit madu itu. Cangkang nunggu. Cangkang tuh emang hubungan musiolon. Cangkang tuh emang hubungan musiolon. Lalil ita henu hinana ita hinana henu. Cuman tahu gelelo hinana tombo mana gunden henu tombo mana gunden itu mangan revan-revan yat inevai agunden dapat dilejong nama kaki itu emang go lejong beo ga Lampung Baru anak itu karengga jodoh kana kinevai dite jodoh kana katarona tomboli kan tanah soal bora yang mau diasjang atau mesinta mai ko ya ndem mai ko sim mami OKM cuman tahu emang go jana ku cuman tahu gede bantang itu mangal filso bantang kurjang mai pong cangkang gitu kita mang hubungan itu emang hubungan duh itu kadang permisi jangan latih tua mereka tukar kila jangan cangkang aku calep itu paling cangkang aku calep tukar kila itu emang hubungan siapa pak musiolog tombos nih angka pentana antara patsa apa tombos patsa pentana tombos sengun baru nah gitu tunggu saja cangkang aku calep cangkang aku calep latih tua mereka pakai itu cangkang aku calep itu emang hubungan musiolog tak tangkan tungku mga bedan tungku bukan tungku anak veta agunara itu mangan lanil bisa gunai anak nara itu mangan ga herwang dia apa veta gesar de veta au kesa oleh kesa closing api te cainta pai te haing itu gue etna api te caing pai te veta gesar veta te gesar kampinara ise vetam ge ko aku genara to ngance tiku pai te ngance sariap api te caing pai te haing nang itu te ngance tiku pai ka te ngance apa gitu te ngance sariap oh dari aku manga medelat cua istilah jang acula iborek pa bacaan deh aculi ga dungo apa dungo apa gerbang tunggu gitu gerbang main deh jang dia atau bisa lah sih ngono kok gitu ta itu pergantungan deh mai apa atau bisa kita lundang itu laku itu bi go dungo tinggi pertama kalau tinggi pertama nih pak kalau mau dia anak kue kan anak kue nden aku betah nden aku man betah di tengah anak ini bayo aku rebah itu kan emang cuma tahu apa itu atiku pandai rame-rame ada asik kayak apa ga asik kayak do komen nang kowe kat kau neng mana kowe kat ngotong anu gitu tapi ya loreng tombo itu harus tua kita apa gua seng seng kita budaya di Jawa teman ngong nemori istilah jang na tungku to ede manga jang seng kembung de tungku ini dah tu yang kelabakan kamu tungku to manga seng kembung Kata tua kau mede karena cangkang kanan kalau jangan kembung, cangkang tungku kimpur sentabing,
Kimpur sing tabing. Kimpura lipa tabing pete. Lipa tabing. Ayah balik papa. Itu Jangan tiga na tungku tapi bacaan de lipa. Ai nang olo vote musi. Neka ngogoin kera. Kembung. Kimpur apa? Kimpur tabing. Panu hop tapa. Tapi bisa doon kulit kimpur tabing. Sama nih kembung kin kulit. Tak manusia yang kembung kita tergantung na may mga anak. Dia mga patok. Dia patok. Apa nih kimpur? Salang apa? Salang manga. Salang manga. Salang vaet tadi. Salang vaet itu makin sakit salang veang. Salang manga. Salang makin sakit salang veang. Salang danong patah. Itu dah makin sakit salang veang. Nang gitu guru-guru kole nang gitu. Beda ya. Jong cangkang guca itu cangkang guca lep dah komo. Itu foi ata betung veru. Coba langsung koet namanya duruvang itu. Duruvang calama contoh koet. Beda ngobawa rebah itu atau ngobawa goet nih. Anak kenapa tak buat terona ya? Entep. Anak kenapa tak apa terona apa? Coba dia goet di goet namanya Aslin. Yo. Mai deris dah dihompa. Ya, oloris di. Yo. Anake hitu mebok. Ayo lu wantam plejong ko tapo. Yo. Ai gitu ge kesa agunno. So kita len boleh jong ken mo de. Apa kita ya ta perlu lain boleh jong de meoga. Manya yo navaranga lihat tuak ke metuak. Oh. Nara nuh mane ko da meoga. Ako gen anak tuang mo sega kay de ngacik tiku wae ga. Api cut. Api de cai. Gitu kole amang so aku kesa so mereka. Kuru tegita kuru kimpur ko ako ga. Gitu de tegi dia ga. Ai kimpur pa jang ina ngolo bote musik ko apa kimpur we mangaku. Jadi ya bobo hitun kita. Ata mesti olo ACC ko ata koe. Ai bom paksa me den ume diri ko. Lore sidi. Lore ata koe. Ngoi vai tutan. Ai di onde media. Ai media de permisi ngerak mole ata apa? Ata koe. Masa ko boleh nuga. Oleh tan. Dia mah cuma tahu dia tombos me tango. Gitu lu terin. Gitu. Amen ko atan. Itu botaraya lejo ngai mode. Boa verse vok kami temanga. Lani kata dari alama melakol beo pelaku hiaram dia mengamomang. Padahal lemenan denararu di paru jadi mangko dia momang. Tunggu tigi tungku. Tan ata mesin nak mantan itu. Go koi kali vai tu ga. Nunggu jangan balik lonton neki di kami. Lonton neki maksudnya kudu benta siapan piotek. ACKN. Tu langsung ko kat itu kat cai ga langsung ko lemarun tombon. Itu dia tentang tungku yo po. Iya. Tentang jong cangkang ko tungku yo. Iya. Mai de jong digagatan. Ho to vea. Ho luni baca. Aluni baca lah tuan mede ba ati cahi yo pe. Oh, luni baca lah tuan ngasang tuan mede. Teng gojong. Teng eta ulu jite. Teng gojong musia cute mah. Oh, luni baca istilah. Mai jane tan. Bawa apa? Asal lipat tabing membai tu Gitu kalau luni apa? Luni baca. Mai de vale dia tapi yang main. Kesa. Ai bom tutup cep situ ta. Kalaba raci gombe. Kalambeku pa raci gombe. Ai musisi ya inang situ. Ise ipar. Ngong hitun ta. Mana jangan dikata tungkumu. Ai kali gitu tujuan de. Aku maksud lako dapat. Di sevetaso aku kesah ho. Lo sing api tu cai vai tu ngaci tiku vai so tu ngaci sare api. Mana lata nete vakin go jangan dia. Ta kali tu tombak ku pandai kimpura. Isen nup gitu. Ate minta dia tang bantang. Servan kalau vai tu ge. Akeliru de vakie mengo. Tigi go jenta. Ai seng kembung pe negitu go. Asli tombor itu. Ini kan tombor menegitu. Oh kata tan. Oma apa di coba permisi. Kimpur ka tabing vai tu ren. Mari tigi dia entan. Cowok ni kimpur tabing go.
95 jutaan pa. Langsung tombol yang lu itu. Gitu. Oh gitu. 95 juta. Dia mau kira apa ngasang apa retok leson kulit dia mau perlu. To emang apa emang gop tete. Pamne poli boleh jombe on pertama di se betai. Dade ASKN di kita voe hop ga. Di itu beli tombol ga. Agi itu ko lihat ni mai ya tengah lalu mana apa na. Mang ko lihat tang hotel lalu man. Anu pribadi aku no tete amin no tete misalnya lalu. Lalu tahu aku mantar ko aku su. Enam tak ini vai anak ko. Anak ko hiyo apa. Atarona. Kimpur tabing. Cone kimpur tabing ko tanan. Ay may talatapan pa. Tano. Ay to emang gite kembung de jang onea inangolo bote apa ho, bote musik ho. Kimpur tabing kali. Eme cangkang ku cale pa, maram cako ketel me jang kembung. Eme mau mangka kul meu, singgitu koe atangan cedakku de. Itu lihat ya. Besar. Itu koe atangan cedakku. Mana jangan dapat. Tan, pemusang kali kolen ba. Kutomo tompian tanaga, one apa, one baru. Pisan paca, pisan seng. Nugu seng pa, nugu paca pa. Ay kuru tamang paca di titik kolo pa. Ini gitu laju, tamang paca di titik kolo. Ay ngong gitu tanana. Atat gitu, jangan paca pitul so koe pa. Bain leok beop. Monso pipa. Paca pitu tapi aing go pada tetu amede. Paca pitu ko paca 6. Suan kaba 5 jarang. Nih gitu pa. Adiona ngodan tetu amede. Kaba pase bunut. Itu istilah. Istilan. Jarang pase vaso. Ngodan tetu amede. Ta Acu ga luni apa? luni baca. Luni baca tete. Istilah. Luni baca. Dia mah baluni baca. Ambe ka mang istilah dia. Luni baca tahu Luni baca apa. Vase avunut bu apa? Pase bunut kaba. Pase vaso ngon jarang. Nah gitu. Siling vase ya itu. Elah itu beda ta. Pakai vase vaso di ketanga jarang. Ketang. Ketanga jarang. Cata per ho penting kalau itu kayak asik.